Ake whalangangi ni o Tuita mai. O kadaki o lavaki o runga, kakatari ai whapanandano e au ni whamormoi. Te tau tukong eki he Malo, o kadaki. whatau keki ni hokatu e programa. Tabi e avio a tua mafi. Sapatu kahini e princess, Salote Mafile'o, Pilolevu Tuita. Tabi pataloni, oia Tuku'aho, Malo o Tupou. Tabi tango Tungi. Tabi a princess Sinaitakala, Tuku'aho. Te kōkore ke hūwhanga tumua i ngai tara whatapu kakata. Ko whaaki he maraeni. Ura matatoa. Poaki i ato kaurai sia mo koronga. Kiri whatau ke i ato mua ai konga whao se programa. Whailonga e tau ono noa ak marunga o Tupou. Te kōkore whamore more atu. Kamata ki mua ai programa o whiawhini. I whahatau Lotu. He whakawhi i ai whakau koni ko ni lawa mai pa me Amerika. Whakau hawiri moni ke ni tataki tato i Lotu. Pe kahiri ia, pe lau toke oko hatu. Māroa wita. Holo vei ho mea taine petalon. Au kore mua ke kuna ke hua mātau Wesleyan. E hawa karistiani. E whātau Lotu. Talot Tupou e honi mohono tala ma whana mauloto e whapetai e whion. E koe tonu hia whai e kina koe ia o whailonga e ke onongo furu maata koe au lolonga e uri mutafoe a whiona e hoko e wā i tupe koe ni koe sia mau i au. E hau ni ko whai o mau talatalai whare e hoko me mua ai foe kina kai talaloto e puna ke koe foe kina ka koe ne to e pea moe ne tangi pea moe ne whakaanaua ko koe e huhu i ko koe e tarilotu ko koe e whakatawatāina ka ko koe e o ke ngāhi ke tuhe kina he aho o e alo tāmaki. Mafua ai he pangai koeni,
ai mawhana mo fia ke haka e lango tau. Ke mau whakamanatu aki, a tala maari e aha koe ni, koe higa sia ko maui a o ngā. Pea e tapu pe tuku lolo, ke oa na whirei a kovi neongo, a halata maki o hange, koe tala mahu i ngā aha koe ni. Tāpoi kina mai ai ofa, ke whakailonga ia ki ononga fulu maata o ikuna, pea hoko hono kātonga whiawhia o ku takahaina lau maari e. Ke ne ome ia, ai whungani o e kilesi, o hange pe ko ia ko vete kina aki, ai whaunga tala aha koe. Tō ke mau hifua o tō ai inasi o e ofa. Kai tāpui kina whakataha mai ai pa me nima e whai ofa ke kei mahino. Sia ko mui a ngā kei tukulolo at peki a whiona. Wā whatamai, me alo, me lau mare maanyoni. Amen. Maro vitu pa maro ki whai kau e rawa e Lotu e Houa ilo o e katoanga e whiawhini. Ta hoko tai pe ki ono hiki e ilo a taini whaparangangi pa mwe kau whakawhi. Ko rea taritari o e ahon, e whahaukatia e paisteni o e takatutuku. O sia ko mui ao ngā ko whaikau si mo te me sura mwea. Te kaheiria ni tau toki hoko atu. Ka he roro tongani, ko ata e te pire hiki ai iro e taini prinsesi me kau whaparangangi. Maro. Tapu ki he Immanuela ai toru taha tapu. Koe taha i o tua. Koe lau maari e lau i tāniti. Koe au niu. Pea kune hiri o. I he mea katoa pe universo kutau iai. Kore whamore atu. Kau whatulou a te mua he. Arofa ke onga maafu. Utoa ko hanga i toke lau. E tumai pe mua haki ngofua. E kawala i sia mo kolonga. Koloa ko tau inasi ai. Aho peo e tonu hia a whaia kina. Ke teu i. Haka wako whakabisaia. O kou hau alofa ia. Ke whawawhanga i he whatungia lea taritari e hoa koe ni. Aho no taritari lelei. O e tahine whakalanglanga e hao. A koe pataloni. Ko prinsesi Salote, Mafile'o, Pilolevu Tuita. Whawhetai. Ega rea e tangata whau taanga. O whawhetai haku lau maari e. Paku tau kai lawaki hono wafa. E koe aho o ku whakawhiewhia, aho whau maa whana. Aho o ku whonu kilesi. Mawa loto maulalo. E tari lelei. Taine whawhakalangi. Kamai whareo Tupou. Kamai hau eke ai whanua. Tangai paisteni. Ske tai lahi. Kama aha taglot. Tau fia fok tau kau whataha. Nau tolko nau mua mai. Me ngahi wahi whanua. Ki tau kau whataha. I he teu o conference no hiwa mulu mahi wā.
Patau kau whadaha. Mai ki apia ko koeni. Ko whai e kina. Ko ka taki pe. Ke au ke ngataanga. Wa mawhana pe whakawhiawhia. Pau ko whai. Taine pataloni he ngahi tau lahi koeni. Mai visone. Keno teke o ako. Kia nge koe lika na whai he urak wha. O ku au hau kakai koe masiva ilo. Ka whawedai. Koe teke ako kua whai he tahine princessi. Kono pao mo tolo aki hai fofonga i mama koe ni. I ngahi tau wako, ngahi tau tangata. Ka whautu wai ai ako maalunga ango Tupou. Peka ke tūku ai a ene mawhana mo e pou. I he tau kotoa pe. Ke whai ai a whi tauraro mo e ofa. Ke ki apiako masive-siva koe ni. Koe ia, o kai hare ai mo ua. Whawahonga ai tari lelei, tari fie, tari mawhana. Mo tolu kotoa pe, mo mea mai, ke tau kau whadaha i he maalari a koe ni. Tau whatawange pe, koe aha koe ni pa mono whikau. Ange koe whakanaua ai tala o ngongo lelei. I tau hoko, ai whanau tama e ki ako ngani. Koe kau whanongonongo o e ngongo lelei. Ki he tukuanga e popula, ki he whakaa o e kui. Pea whikau ai tae lie kina o alu ko tau e taina. I tau kau, hono whanongonongo e hoi fua e ki. Io, koe whakawhiawhia, pa me whakawhita ia. Ia mau tuku taimi, ka mau mea mai. I tau kau whataha. I whakamanu, ai tau koen i hononga furu, o yaka maarunga ko Tupou. Ia whakawhita i tau toi whoki mai ki e kamata anga. Kamata pe api ako he loki ako hange ko tau malanga. Na ikai, ha whare ako. Watua e viso ne, ia whakahoko pe amanaki. Koi au tau fia, tau toi whoki mai, tau e nonoa ki api ako ki he kamata anga yang kakani. Kia mi Saione, mai malai ko mamaloa. Taritari, pea lea taritari, mai fia, mai whawhetai o hoa koeni. Ata mai kore whamuanmore, kabako iai, a whatongia, ua i kai ke kakato, maho amanaki, tau whatawange, a mai tala ofa o e keresi a e ki, kene whakawhi unga, ke tāo pa mo tau wai. Pehea e whakauhaa, tua ofa e ki atu. Ura matatoa ko koe rā vai o e rea whakawhisio e Houa iro o e whakatani. Ko tau polokalama, whatatau ke polokalama o e ahoni. O kuua be ai o ngorea ke polokalama o e ahoni. Ko uraki rea, ko e pureako ia o e apiako i he Gold Coast i Queensland Australia. Ko e Puata School ia o e ako maarongo Tupou. O kuni heni mo tautoro e ahoni. Ko Patrick Wallis. Pei he rea hono ua, e me ai e taini whaaparangranga e ahoni. Te koe me ai a o e aho. Ko ia koe tau whaha area e ke ahoni, o ku rea pe ua. I he ahoni koe uraki rea, hake whaha a koe purea ko ia, e All Saints African School, ka me he Gold Coast, Queensland, Australia. Our Royal Highness and Honourable guests, we have a special person joining us today, Mr. Patrick Wallis, who will be our first speaker. Mr. Wallis is the principal of our All Saints Anglican School, which is a brother school of Tupou High School. His presence today rekindles the relationship
Yuntato schools and wish for more opportunity in the future to work together. Please welcome Mr. Patrick Wallace. My name is Patrick Wallace. It's my great privilege to be the headmaster of All Saints Anglican School on the Gold Coast, and it is a singular honour to have been asked to speak to you this afternoon. And I would like to start by thanking the army of volunteers who have put this splendid occasion together. I know how hard you must have worked to get all the tables set up, all the delicious food, and I'm really so grateful to all of you who have played a part in making today possible. I'm particularly honoured this afternoon to be in the presence of Her Royal Highness, your beautiful princess, who I had the honour of meeting yesterday afternoon, and other members of the royal family. I'm also very grateful that we have 3 of our past students from All Saints who went on to gain college degrees in Australia, and they have come across to Tonga as well for this occasion, and it's just been lovely to catch up with them and spend some time with them. I also want to honour Lepeti Lanivia and Pulotu because they were the gentlemen who made our dream of developing an exchange between Tupou High School and All Saints Anglican School possible. It began back in 2014 when Lepeti was keen for his son Saione to come to our school, and we were able to accommodate Saione. And as a result of that, Lepeti asked me to visit this beautiful island, which I did, and the first person I met was Pulotu, who was then the principal of Tupou High School, and thus began an endeavour which has enriched all of our lives. I'm a little bit embarrassed to admit that our student at All Saints at the moment, who is with us for 3 years on a full scholarship, comes from Queen Salote College, not from Tupou High School, but I do understand they are all part of the Free Wesleyan Church schools, so I hope you won't be too cross that Sailor is not from Tupou High School. I have to say she is flourishing, she is studying hard. She was actually in my class last term, and she's a very, very good rugby player as well. So our girls' rugby team is winning everything because of Sela Masila. When I first set foot in Tupou High School, it honestly felt like I was coming home. Tupou High School is a school where God is ever present, where how you treat each other will always be more important than the grades you receive. And I dare to hope that All Saints is a little bit the same. I was very pleased to read that when your school was established in 1963, one of the 3 aims that justified its foundation was that the school has to be a step in opening up avenues for further studies abroad for capable Tongan students. And I know that this is something that is very dear to the Princess's heart as well. I can honestly say it's been one of my proudest achievements in my 22 years as headmaster of All Saints that, with God's help and with the help of many others, we have been able in a small way to realise this dream. The students who we have welcomed from Tonga have enriched our school community in so many ways. They have touched our hearts with their faith, their compassion, and their courage, and each of them has been extraordinary in their own way, just as Sela is today. I have been fortunate enough to spend my life in education, and it's been the best life I could ever have wished for. You might know that the word education comes from the Latin educere, which means to lead out. And I believe the purpose of education is to lead us out from the darkness of our ignorance, our self-doubt, our attachment to those things that seem so glittery in the modern world but are no good for us, and
to encourage us to embrace the light of knowledge, of self-belief, and eventually peace. The beauty of our schools is that we have the added motivation to lead our young people out of the darkness of a secular world and into the light of Christ, who loves each one of us as his own. It seems sometimes that everywhere we look today there is chaos and conflict, yet I have such hope for the future because I see in our young people today a desire to make things better. And I remember when I was at school, I realized, and it was a little bit terrifying at the time, I realized that despite the shocking mess that the world was in, there was a benevolent power in the universe, creatively breathing life and harmony across the seas and deserts of our fragile earth. Why was it terrifying? Well, because it meant that once and for all, I was accountable. Having discovered and acknowledged and prayed to God, I realized that I somehow must be part of his unfolding plan, that what I did or didn't do, what I said or didn't say, who I was or wasn't, somehow contributed to everything. The fears I had about the state of the world were replaced with a knowledge, not a feeling, but a clear knowledge that I was accountable for my actions to something that was much bigger and greater than my own petty concerns. What caused me to develop my belief? Well, like many people much wiser and greater than me who've been asked the same question, I can't really tell you. Snatches of beauty seemed to make an impression on me in ways they hadn't previously, like the singing in the church today, like the beauty of birdsong and flowers and trees. And as I started to look for beauty more, I of course discovered that it was everywhere. And I think what I discovered all those years ago was hope, a sense that God was in control and God has a plan. Like all of us, there are times when hope is hard to find, but in my life it has always come back and has been such a source of nourishment and inspiration. I actually also believe that hope is vital to our survival. I think one problem in the modern world is we have externalized hope. We hope for those things we don't have and we complain when we don't get them. But actually for me, hope is simply our capacity to love God, to be creative, and to create possibilities in our lives which will help us to do more, to feel more. We are hope. The opposite of hope, I think, is fear. And that's the trouble when we pin our hopes on external things, on external values and lifestyles that we might never be able to achieve. We can often feel hopeless and helpless. But if we accept that hope is something that is within our own creative powers, then however challenging the circumstances, however disconnected or isolated we may feel, we will always have the power to do something about it. I can't prove to you that hope rests inside your heart, that it is within your grasp to seize and thus enrich your life immeasurably. It requires a leap of faith into that unseen world where impossible things happen. There's a children's book in England where I was brought up, and some of you might have read it, called Alice in Wonderland. And one of my favorite characters was a rather grumpy queen, and I always remember this exchange between Alice and the Queen. Alice says, "One can't believe impossible things." And the Queen replies, "I dare say you haven't had much practice. When I was your age, I always did it for half an hour a day. Why, sometimes I believed in as many as 6 impossible things before breakfast." Well, we are asked to believe that God sent his Son to earth to redeem us, that he died on a cross
that he rose from the grave, that he loves each one of us and longs for us to come home to that love. It seems impossible, yet I believe it with my whole heart. So as we celebrate your 60th anniversary of bringing light and love to countless young hearts who have been nurtured and encouraged by your teachers and those beautiful people of faith, I ask you all to dare to have hope. Have hope that God does have a plan for each one of you. Have hope that Tupou High School will continue to thrive and flourish in the years ahead. Have hope that this crazy world we live in will somehow work itself out. And most of all, have hope in yourselves, in your power to make a difference, knowing that you are part of something remarkable, a school founded on faith, with little money, but lots of faith, and which with God's help, despite cyclones and challenges, has stood the test of time. May God bless you all, and I thank you from the bottom of my heart for this opportunity to address you today. Thank you. Thank you very much, Mr. Patrick Wallace. Koe purea ko ia hanga ia na mo mea ki ai. All Saints African School i Kolomotu'a Serene. Ka maro rahi abu jabito. Hini o kau kata hamu tau toro. Ura matatoa hange koe whawa ani whai ani nai. Koe rea ahoni au kua pe. Pia koe rea hono wā koe me aia tahini wharangranga ahoni. Whakakoroa ai ta uonongo fulu. O whanonga mai a ako maarongo Tupou i he mitutu māma e ako he whanuani. Au rawe i bea koe mai moa ko ni koe mai moa bea e whare Tupou. Kau tau pōpō kotoa ki ai. Whainga maari e koe ni. Whainga maari e mai tahini whawharangranga e ao ni ke toa tau koroa. Koe e koroa te tau sio aki. Ke whitunga fulu tau. Ka moe whitunga fulu maani matau. O ako maarongo Tupou pamare whanonga ke ka au. Tau taitare mo ai tahini wharangranga e ao ni. A ke ha tau pas. O tau whaongongo ai koe haha whekau ma tau toro. Ki e whanonga au tau whai ki ka au. Maro. Tapu pea moe awhio o tua mafi o tau loto ngani. Whatapu atu ki he hau o Tonga tamako Tupou ono kuina na spau. Tapu atu whoki pea moe pilinis hoko, pilinis Tupou toa ulkalala. Whatapu atu ki a Princess Sinaitakala. Tapu pea mo pilinis Tungi. Moi hou eike whonua. Whatapu atu ki a ula matatoa, kolo whakaanga. Kawafusi, ha matapure. Whatapu atu pia mo eik paresteni, whai whekauto ke tāte vita koloa ia hawea, mo hataki lotu.
Tapu pea moe eiki pare mia hua kawa meiriku na e mea heni ane uhu I he malanga whakawhetai o e ta uono ngofulu o e korisko Tupou High School a koe eiki minista ia pure anga. Whatapu atu pa moe hou eiki me mipa e wharearea. Kai pehe whoke a ki nau tolu o kunau mea heni me he ngai pure anga muri. Pea kua whakatapu atu ki si I tauhi whanau, mātua tauhi whanau. Moi whanau wako kotoa, kai uma a tangata I pure ako, whai whekautu I pulot whinau. Moi kau whai ako, moi kau ngau e kotoa o ako angani. Pea o atu hene ki I whakatapu mawahe, pea moe kau ngā mea o e Tupou High School o tangata e ki koina tok o Serene me Brisbane me he ako anga ma o lunga ko ia ko e All Saints Anglican School. Na whanongo ane nai pehe ko hingoe tangata eiki ko e ni ko Patrick White. Ka halaia, kono hingoa ko Patrick Wallace. Welcome to Tonga and Tupou High School, Mr. Wallace. Give instruction to a wise man, and he will be wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. I acknowledge the presence of the Almighty at this august occasion to celebrate the 60th anniversary of Tupou High School, or what I like to call our Diamond Jubilee. Let us therefore give all the honor and glory to God for sustaining Tupou High School throughout the past 60 years. I'm also delighted to acknowledge the presence of all the members of those who have traveled from overseas. We also like to acknowledge, although they may not be here, members of the diplomatic corps, diplomatic realms, and family of nations. We continue to be indebted to their significant contribution to Tonga's development in public health and education. Our aim in Tupou High School, indeed across all the schools in the Kingdom of Tonga, is to educate our people to be God-fearing, productive citizens, and hold firm to our cultural principles of community. As Martin Luther King Jr. so aptly said, intelligence plus character, that is the goal of true education. This suggests that education without building character is only a half measure of our efforts. That is the significance of today, not only to celebrate the important milestone of the Diamond Jubilee of Tupou High School, but to challenge us to look to the future with higher expectation, bold aspiration, and to continually strengthen our collaboration for the betterment of education in the Kingdom of Tonga. Here ends the English part of my speech in your honor, Patrick. So I'm going to make my speech in Tongan, which I believe is God's language. Ilonga ha mea
o mahu inga pe o tau ke tau tau rea aki. Pe o ku pehe ai aho katoa ngani. Te whakamanatu a e kurea whakapataloni i he uafe hongo fulu mahiwa. Uafe tahiwa. He koe purea ko fo ou fo kie nia. Hiriange ai COVID tahiwa ko whaiwhekau tui pulotu whinau. O tau whakawhetai o ku kei puke puke he ene awhio. Kingi Tupou wono moha mohe ofo. Ai makatu unga langa whonua a Tupou uluaki. Koe Lotu moi ako. Oku tau whanonga mai eni ki he uluaki kuata o e Centenary uataha. Oku tau ke tau whehui mo whiwhiri. Pe oku wheunga nai e whakalaka ai ako. Ai siaswe siriana tau ataina o Tonga. Pe oku iai hawhie mau ke whakafo ou. O whakatatau ki he lere mua nai iai. Ai api ako Tupou High School. He tau tahiwa o nono, tahiwa o no walu, mo he tahiwa hiwe hiwa. Mo Tonga Tertiary Institute, Tupou Tertiary Institute, o whai mai ki o tau kuongani. Koe whakalaka lahi o mai he teknolosia e kompiuta, telefon toto, ke tokonia aki ai langa ako o whakahoko e siasi, he tau eni e te au ni mafitu. Te au ni mangofuru mafitu. Pe aku ne omi ai visone mahu inga ko eni kia te au he ahon. Ko lava eni o whakatua university e pure anga. Pe ako ho tau siasi eni o toi turi hake ke toa ai toe ako tutuku ko whaiwhekau toke tā sa restua ofa eik havea. O whakatu wai ai ako matai tohi ko risko sia tautai. Koe ku tengi hia koe na e whai. I he wafe hongofulu mahia hiwa. Tengi hia whakapataloni o Tupou High School na e pehen. Oia we si otori aki. Oi he teke i o rei me honofu mei. O pehe ai ahon eik paresten. Moi paresten yako, moi siastapu. Kau lau whakapataloni atu mu. Oia we, siri e kina Tupou Hai. Oi hono teke i e uluaki yako ne lava he sivi university mei tongani ki muri. O hono fungani ko ave he titi ai. O tau lau ilo kotoa pe ko lolo tonga lere ai titi ai. Pe Tupou Tertiary Institute. Pe au tau whakawhetai ai. Koe kamata anga ia ki he tuunga university. Pe ako os kamata ai whaki mata i tohi me diploma me ngahi certificate whakaako ke hoko atu ki he university i muri. Kai whewhe ko a. Nau hoko atu pe i Tupou University ai sa utata. O whepopou aki ai. Pea moi university e pure ana. Koe kuonga eni o e ako whakateknolosia. O pāwai ke tau ma, whakau whai ako ma teu whakaatamai. He kompiuta, ke tokonia ai kahau e tau whanau. Ke a usia e nau ngahi tau mua ako kotoa pe, maaho nau ki kahau. Ko eni kua hokosia ai tau siuperi tai a moni o e api a koni he tauni. Pea ne osi e kurea heni he tau ni maono o e api a koni i he wafe hongofulu mahiwa. Pea tō mai e COVID tahiwa o e sia lahi ai a koi tongani. Pea na aku whakotu atu whoki ki he kawako tutuku mo whanongo rerei mai kau koris tutuku. He koe rea tu o waini teu whai. Osi e kurea he tau ni maono, te toi rea pe he tau ononoa, he mea tatau pe. Nau whakotu atu whoki ki he kawako tutuku o tapu tukulolo ki he kovi. Ka tau tukulolo ki he rerei o anga pehen. Mea uluaki. Ke hoko ai tau ononoa o api akon,
Ko computer e whanau wako kotoa o Tupou High School. Ko e whehu I. Ko a umai nai. Ai polo kalama telefone computer a UNICEF pe ko UNESCO ki Tupou High. Pe ku ngata pe ia he u api ako ai pure anga. Ko mea ko eke. Houa. Na aku kore ki he pure ako o i wafe hongo fulu mahiwa. Ke tau wheinga ki he siwi whakaako, whakamamani lahi, o kui koe OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pe koe OECD. Mo e nau siwi ko ia, koe Program for International Assessment, pe koe PISA. Aia ko hono siwi ia whanau wako tau taha nima. He cognitive learning. Pe tafa akia o ilo mo e mahino, makatuunga he porei o whakakaukau viviri ilo mea mo e ongo. O sivi ai toko taha tau taha nima, he ene mahinoi ai laukonga, ai fika, mo i saianisi. Pe oku osi ilo ai he kolope, ko ki nau tolu e lava he sivi ko e ni. I he tautaha nima, ka toko nia, koe whakatu maari e anga ia ki hataha. Whamiri mo nau whonua. La koe ngahi whonua o kulolo Tonga, tuu ki mo ai mamani he ako, o nau whai ngahi sivi koe ni, ko Singapore, ko Rea Saute, Siaina, Siapani, Nusila mo Australia pe i he Pasifiki. Ko nau tolu he whakahoko ate ngahi whonua. Kai whewhea Tupou High ma Tonga. He sivi o i wafe ua wha, mo i wafe ua nima o whakahoko whakatau aipe. Ko hono tolu mo i whakaosi o i whakahohai. Ko whakamanatu atu ke tau toa mua, ke tau whakafo e tau silapa ako. Neongo oku whatu mei pure anga, e tau silapa ako, pa ko whaampe ka pana e mea hene parenia. E koe kure hanga tonu ki ai. Ka au ata ke tau whakalahi, ke lava o inasi ai whanau ako, mo honau tare niti tau taha, mo i malai o nau fie ako mo kumi ai hanau mo ui ke kahau. Koe viso ne ia, ne whakatoka mai e he tolu, mo i wha i kuonga o haa moheofo. Pea tui ki ai, a Reverend George Harris, mo whaiwhekau toke tā manaki hawea, o whakotuu ai Tupou High School. O kuhanga e he koris ko Tupou i Newington College, o kuhanga ai koris i ko Tupou ki Newington College. Ko e siofi ai pē ai whakalahi o Tonga, he mo unga ki he loto. Kai tāri atu Tupou High School, whawheta i kuhena Patrick, pia koe ki hala fo oia ki Brisbane, ki All Saints. Koe sia ko mo ui aonga, mo Reverend tui pulotu whinau, ke oange mua hanau ngahi ta, ke ne ki lala hake a Tupou High School ki hatu unga ma ke heange, ke ta uange au, mo i Lotu, he wafe ua ano. Koe ki whakotu upe whoki. Oku kei tatari mai ere son filosefa, lo sika, mo e fika, mo e lao. Pea koe philosophy, logic, ethics and legal studies. Mo mea mai pe ke ki kau fine mui koe ne toko tolu, na nau folau mai koe mo Patrick Wallace. Koe toko ua i he medical studies, koe nesi, koe toko taha, koe lawyer. Aia, e tokoni lahi ki a tau tolu, mo e tau whanau, ka mata i he Tupou High, ai ako legal studies. Ke na wat ke university, ko osi, whea ngai rewa, ai ako koe ni o whai ke lao. Koe whakarerei si lapa eni ne whakatokanga i he kuahiri, ke ako i atamai whiwhiri he whanau Tonga. Pea kou tui pure ako, mou toa, mou tu karikari he tui.
Pea koe e kipe, tene ta take ki tau tolu, i he tau koe ni ono ngofulu ka hoko. I hala whanonga. O kōkore ke ngata mua he whakahoa ana, ka tau mana tua ange, eksi tengi hia koe he wāwhe taha hiwa. Pea tau whakamanatu ia, ki he hau eiki koe ni o nau purei e tau wako, i he pure anga Tonga ka umaaho tau siasi. Ko ofa atu, malo au pito. Kura marea toa kumau ongo i kumau koroa ia i he koroa kua tō e whakaironga ki aronga hurutau e a kumarongo Tupou. E koe whekau ia ku whainga taa. Ka neongo ia e whai pepe inga mo e whai turi ki ai. Ka kumau whamaro atu i he koroa rerei mo e visone mo e manaki ki whanonga a kumarongo Tupou ke ka au. Whamaro atu tahi ni e mau koroa. Kura mātoa ki tau hoko atu mua. Koe ki porokarama koe nu amana ki tau hoko atu ki ai koe hu atu pē i he tau porokarama pa ko kore wha more atu. Ko māu he ai whirei ki tokon pure ako e ako mārongo Tupou ka umā e sikau pepini. Ke whakahau atu mo whakaironga e ai keke o e aho tau anu mo fulu e ako mārongo Tupou. Koe ko kore atu mua. Ke tukuange whainga maari e koe ni, ke whakakato ai, a ki whatongia ko ia, ka tau toki hoko atu. Maro apuito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tupou. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Tupou school. Happy long life to you. Koe keke langi o e tātoangani. Mohono tu'uanga. E whakalangi a tahine. Pataloni, Princesi, Salote, Mafile'o, Pilolevu, Tuita. Paketa e whainga marie. Mo i tu'aho pātu, le melewa e whaua. Kura mea toa whamaro atu. Whatu i ko whai, ka whakakato atu ki porokarama keke koe ni ai aho. Ko mea tahini wharangranga e aho ni. Pea koe rau ai e tau kātoa ngā. I whainga maari e toe. Ko a tāi marai. Tuku mua ke whai ate a mako marongo Tupou. Ha whaka me iti. Whahoro ake iro e aho ni. Te koe tau orunga e aho ni, koe tau orunga pē tolu. Koe ako maaronga o Tupou pē, mono ngāhi waha. Kura matatoa ka iaha mawhana pa kau kore whaka more aku. Koe onongo hurutau koe ni koe ne aru, hei kai pē ke tau toi whei roaki. Te o kai ke urawei, pē te tau wa, ki whitungo fulu, pē ke whitungo fulu maa lima, koe ako maaronga o Tupou. Koe ako kore wha more na ko tau whainga maari e pēni. Ia ha tau ofa ke ako maarunga ko Tupou, maharo ko tau whainga maari e whakasi pēni. Ko ia ura matatoa ko kore wha more atu pē, ke whakaatu i mua. Ko whakameido e aho ni,
e whaka awaia e pureako o e koe ako marongo Tupou, whakakau tu protinau, e ako e whakakato ia o e whatongia o e ako rorotonga ki taini wharangranga o e ahoni. Ko ia koe taurunga ia, pia kahiri ia, e hoko atu rewa ki he waa waroroa, waa nuku, ka mo e waa tāpun siri waa. Whakakuia i ha maa whana. Ura matatoa ko kore atu ke wha atu i mai. Koe aru e tauni, o kai ke irope ki tau te whiro aki. Kore atu ke he tau olunga koe ni e pure ako, koe ni maa upe, ka taku pe whakao ko mai reo ki marae. Tau turi be koe houa pe ua, ko omi ke whae tau kātoanga, koe hoko ai tolu, ko amana ko tau maa ki ai. Maro. Uroki taulonga ia e pure ako o Tupou High School. Taki mai ki Lotu. Whatanga e tau orunga e pure ako, pe moe ki whanau na e lawatu pa me ako marunga ko Tupou, o ako sikolasipi i Australia unau jeni mo tau tau e ahoni, ki whanau e tokotolu, tau unau jeni. Nau kau mo ki nau tolu. Ke tau orunga koe ni, koe panga di mafi. Panga ko tau te e whakoranga e ahoni. Maroa wiki.
Hoka toi peke e tau oronga wariki e kaua ko skolasipi i Australia ko whanau ako ia na e o Rawat ba me ak marongo Tupou o ako i Australia pa ko ina tōre no hoka atu. Malo, pula matatoa, kore ke hufanga tala whakatapu o sanoa whaki. Ka tukumua ke whine motuhani ke whakahoko atu, ai whakameiti kua manaki ke hoko atu. Koe kau tā mea ni e toa ko pōgalu, ka koe mai moa e tama ko pirimisi ata. Koe, mai moa koe whakameiti koe ni, o kuiaia Patrick Wallace, koe principalo ia koe All Saints Anglican School. Mr. Wallace, would you kindly please make your way? Because you're going to dance today before you're leaving back home on Monday. Whakamore whai te kautu I blot whina o lava mai ki Loto. Ko eni ula matatoa e kau misaia na nau matua I mai I he tau e wha malo kua lava pia ko nau I kuna. Ia e ki Kolomotu'a ko teisa palu lanuvia ko e loea ko oslesisita ke ngau e whakaloea I Brisbane. Ia e ki kaunanga ko Marianne Prescott. Os lesisita ke hoko ko Highness. Mai kaunanga ko mere fifita paea. Os ma'o. Hono matai tohi Highness pia mo laiseni ke ne whakahoko whatongia ko Highness I Gold Coast I Brisbane. Ki mua ke whakahoko ate whakameite. Ko e teki o whakatatau ki whe ma'o ai tahine pataloni. Kua fuake mai I he pure ako e Patrick Wallace, a laptop e te au ma a Tupou High School. Taimi tatau pe. Toi tal whanawhana mai tangata eiki a Mr. Wallace ke whakahoko atu ula matatoa. E lava ke whakahoko pia mo sila pa Australia ke whai I Tupou High School pia me iai hangatonu ki Australia pe konu usila. Ke whai kotoa eni I Tupou High School. O taulau monu pa taulau tāpuake. Ko iai hakau misaia me he kuohiri ku nau matua I mai. Pea tau ta I maari ai e apiko tapu tukulolo ki he kovi. He kai ngata he pula matatoa e hoko atu he tau fo'o. Ka koe ngahi mea o whani e o maia ki mua ku o se tau whakaako e wā whe maa ua tolu. Ko e tau rea pe whakawhetai eik mālo e ofa. Ko iai tā rewa whasi kai hoko atu ai whakameite. Mr. Wallace, be prepared to dance.
hoko. Ki tau hoko ki ai. Whangamare ko ia e wange ia ki he Palestinirai. O e kaua ko tutuku e Kolistonga. Tama ko Tungi, ka umaa ngotokon Palestini. Se au ka mea mo time for au, pa mo e kau ko tutuku, pa me funga mana mo ui. Ko rea tu ko nau taimi eni. Nau huu mai ka nau hoko ate whanonga ia. Ko ia ko rea time for au. Kau taki militi be taha toenga ko ni ke os. O toi o vai. Ko e kamata pe tau runga o. Me apa tau. Whatulo watu. Tabia mo e tain princesi. Whatulo watu. Tabia mo e tain princesi ko whalangi o e aha whakuloa koeni. Tabuke hau eike, ka o mae. Tangata iki paisteri, pa mo e mātua whaiwhikau, ku tau whakataha mai. E aha whakoloa koeni. Whamaloa te tuku mai ki whainga maali e koeni. E polo kalama ko ea. E aho whamanatu o e Tupou High School. Uloa matatoa. Maulele mai peo Moimoi mai he tua e. I tamasi pinisi. Pinis Tungi. Ke whai peha whakameite. Ko hui ko tahine Princess Pule. Oku moni whau elea e pule ako. Ku tau tolu nofo he whatongi a whakaako ku pau pe ke alu whakatahe tui pa mo e whakaamanaki. Ka kuongo ke motuani a maa ko istutuko ko istonga si whakahahanu ku whai e tangata e tahine princessi. Whakampe ke tokanga kia e Tupou High School. Mo tokanga ke whakahahanu mo oni ko e ni. O fie mau peke tau kau katoa ke langa ya ko he whonuani. Kai toi no whataha. Nga mau tokirere mai tahine pe mei toelau mamao. Wawau, hapai, eua, tongani, ta kua lawa e whatongia ko ia. E aku whakamahino he kakai e whonua. O nau fie kau mai ki he langa e ako. Taimpe tahu tau tuotuai ki tau tolu. O si tari mai be kakai e whonua ia. Moni whau e si hahanu ko e ni ki Tupou High School. Whai mo whakatuutu o laku mai. Ka hala maka kai whonua a mai si ke whakakato. E koe mea bete tau unu ai ki mua. Koe ki whatongia e whiawhini. Pea me he whungamana mo ui. Koe whakalaulau noa be. Nā tokoni atu. Ki he langa ako koe ni mo whakaironga i aki. Ai whatongia kua mea mai ai e tahen princessi. Umau ofa atu ki moutoru katoa. Pure ako pa mo e whanau ako. Ka o maa foki. Ai ngahi tāpu aki kua tuku he o tua maki tau toru. Ui whainasi aki. Ai aha whakoloa koe ni. Lerewa malaka. Fea. Tamano. Eki pataloni. Oku pehepe mau mawhana. Oku e talateu. Pea mo e talatu. Oku mea heni. Pinis Tungi. Eki paisteni. Nei whai whakataha ne nei. Whanongo ke whakataha. Whaka off vai Tupou High School. Kere, nofo anga, kaikaha computer, sainisi, sipoti, mea katoa ko ia. Kanai, neki pau mai ek paisene siasi. Whataha komin konfenisi wiko osi. Time for au. Mo se au ka mea. Saipe ek paisene ku mea hena tungia. Ai haki i whare e ua. Mai Tupou High School. Pea, whamore atupe. E tahine koe, reu mawhana, a se au ka mea. Ko pehea koe whare taha mo e konga, pe maa se au ka mea, ai ke whare ua. Pea ku whai whakaike ke, ka mai upanga i taha kilua mano, ai whare taha. Pea tuku ia ki he funga mana mo ui mo Tungi, ke mau whakaukau.
Koe whotutu fo e tupo high school koe whotutu e kaupoto ane nai. Whotutu, kai ke wilapu e, koe hai mea e veteki ake palparema. Koutou hake he na wako he tupo high school. Wahe, Amerika, computer ni manoa, Australia, nau sainisi, New Zealand, sipot, ta koe mea aluki ai. E toki wha moe palani, kai wahere waia, hire kon whenisi koe ni wau mai, taulanga e akoa tupo high school. Koe ki teki. Koe, o koe ki kuku pehe whenga ku whai. Kai ke talato e whika aia. Toki tala pe ke mea i he pataloni. Koe mau ki tālunga au teki a Tungi. Ke toko ni at pāngai taha mano. Malo. Talonga niya. Tuku. Dakape. Nisa mata. Moimoi da seu kamea ma kau whai ako. Ngai hoa ko ia krusu tuku. Pego ki kia. Temporau. Kau memi bakeheke ko ia. Maro pamaro atu siau kamea pega tan prau pamaro la he do pito ye fu ofa hon ko e taurunga te tau foko ati ai ko taurunga ia ai ak maro ko Tupou e wa roroa ko e taurunga e tona to ton ke kamata ya ngalo ia ka kon tu maratu ya ko ni si ta oro nga pa na ko na fokia a seria ko hiri be ya ko mo ko mai ko ta oro nga ko ni ko ba ro ia mo ka ta mai ko be ko mai ba nuku ta pun siliva pa ta ko maro
Tiga maina luku foton makoya. O hataka i he katoanga tuku pe ale kanoloto'a moi fale falka kau tangata moi fale falka kau tangata. Lava e talunga e Tupou High School Vanunuku a Paula di tau hoka tuen ki Vanunuku ane tau tite wat ki ai Takai Vanunuku ni ku ki fitoa ki whakatau ke imo e whai wāpa ko ni tako nunuku ni ko ngā tolu ka whai wako ni anu luku nau te unga krokula whanau he whine ni hi te unga lan pulu ai whai ngā nihi te unga kope ai whai ngā nihi i nau tolu ko ni ko tarunga tola hinai ka tangata mo whine ni he ai o tu mo ai tamaki whine ko te unga krokula ko tahawa na bito ko tawha ka gelawa ileleko Nukunuku Campus, Tupou High School. Yang ia matani paganoa meia Tonga o falala ia mulai mana whakawale kia kita ahono ea siupere koula kua tau whanua siupere koula kua tau whanua Nalka e hoko ke whakatalung-talung Whalu te anga e kutupuna manatu Mafile'o ai mo i Lotu
whaki kolisi ko Tupou. Lei kua ongi winga tongi, manongi e te pote alanga kali. E ure pakuku e nia e ngaru e fasi. Kolisi ko Tupou koe aho koe maalari. Kolisi ko Tupou koe aho koe maalari. Langi mai tamai ki ke tau te wā. E fuku he lala Kolomotu'a matata. Toa whakone, toa si o tola taana. Kamata angai poto, ka pasia ki e tua. Kamata angai poto, koe a pasia ki e tua. Il pahe matani, si e turumpe. Si Tuku'aho Houa, e funga fere ame. Kolo tau kohule, se ko kita ni te uke itali angipe. Ko kita ni te uke itali angipe. Lei kua ongi winga tongi, manongi e te pote alanga kali. E ure pakuku tania e ngaru e fasi. Takapao ang Tupou, di ba no pe kahit tuwa na may kahit taong magkakay tuwa, kaya bawa daw Senituli. Tau ngai tau lunga tau tolu e o whenua pema tau tolu ki tā hake bebe a whenua. Rahe ngai tau lunga ma ngai tokoni hene. A ngai korisi, ka ma ngai whaitu ke hike. Koe au whenua ngai tau lunga ko ia, ke nau hoko mai. Ki mita nā pe. Kalaisia makolonga, masiwarea, a whiau mo Lotu, pe heke a makureta. Makulata kau tau kau ngā whawhitai he tau. Ono o fulu, o ea ko malunga ko Tupou, kei tu holok mai whare mama, o tapu tukulolo. Ko ki koini pe ena na ao ngatu, ki e mai moa e tahine prinsesi. Ko ki panga bene wafe, ko e tokoni atu, ki aho Tupou high school i aho ni. O whatu, malo apito. Ko risia ko apo ou. Taulunga long te ki whenua mo panga tahamano. Taulunga whangama, takatai kuri ako whenua mo panga noafe, te aua noa. Koe toko nenta me he tikalai te tuku, ai ako malunga Tupou, whaikau vivien paea, panga tahafe. Toko ni me ofisi ako, ICSC, whenua mo panga uafe. Kau tahu ni waltak mai betai ni prinsesi, kau pangai wafe, mau apito. Pakato ay talong na pakahoko ay koristonga, siya mo pangai taman o hibangya uwanima, mau apito ay tokon na may ofa. Ofa ni waltak mai may korisla na ngamari eh. Siya mo pangai tahafe, mau apito. Toko ni te altak mai me korista ilulu. Ko pangai tahafe, mau. Toko ni altak mai me ofisial ko siasi. Ko pangai wafe, mau. Malo tahu lunga.
Tau adoni te lau hokat ki ai. Koe tau olunga ia ai tau Tupou o New Zealand. Tau tupono, Nusila na tau Ko ke uhufanga te talafata pakat wa faki ka to ama koin kata ke fakakatot ai fifia ai totu po ba fonwa Nusila mafambe ke mau ka fata pa moe ba fonwa Nusila se suesia ta tai na Tonga pa moe fifia o ya koin maulere mai ko hi ko e fatongia konfenis totu o siasi pa mau fo'utua pe I ako tap tukulolo ki COVID. Pa mau whaampe mau kau whatahe whiwhia e hon, pa mau whakaha e mau honga ia, ko hi koe whakawhainga maari o e api ke mau lere mai o fo'utua ai. Ko ki I ofa mo te ki o tarunga e hon, ko ki panga pe tol wafe. Ka kau whawhe I atu ai kau whorau ko toa pe pe a minusila, e tau kau whataha I whameite e hon, malawita. Maro abilo Sila, maro e taurunga, maro e tokoni. Taurunga di lau hoko ki ai, ko taurunga kau ko tutuku a Serene. Kau kene ai kau se jero katoa, ko kau ko tutuku ba mi a Serene. Panga mare ko ni kau motoru ia. He kō kati hoke
Taurunga koia I he ho tani tō kua tani e tolu nei ura kō ka mokama. Houa toi le vai whanau pa me kosku Salote. Ta koni ku Kolomotu'a pa Moimoi. Tō tōku atu. Ko e te keti tau orunga koni e whanau pa me kosku Salote. Wanga wā. Marwaki e pura ko ka mai ka mau e me whanawa pa me kosku Salote. Taurunga hoko, taurunga ia ka wakutuku pa me Australia. Kolwhaanga, Moimoi, Patulo watu. E whawhofo ngātu a mawhana me continuity. Kore atu ke ka konstituku. E continuity mo kata ko mea mai Lotu. Ka utangata ki whaifikau. Ka mai ka whewhine. E whaifikau Sanita ka mai whaifikau mai Morutika. Whaifikau Sentua koi. Ka mai Rose mo ka whewhine mo mea mai Lotu ke whaibea tau mawhana. Taile pataloni mau fia o whakahino mo whakakoroa o Tuku'aho. Neo koe mau nofo muri ku mau whakahongo mo mai pegi. He tāku aku ke whai mai polisi a honi. O mau heni pegi. Koe whakataha eni tala mai he sea piti koe sutuku. Whakataha toko lahi taha eni me whakataha whakamawhana. Ko whakataha eni ko kakato mai ai ngā state ko Australia. Mau heni ke whai pe mau ki mawhana koe ni. Kau sujuku, kaya ame moa, ki kau mau talunga ubua kaya ame kau faseta.
teke ta uma ba panga ta maro wai fo ke fia ko hi ko aka pulu kai malo he ko nga uruaki ga fo e ko nga hono wa oe wai be mau ki tek ki fafanga e ko panga to wafe ya ke to ko ni he tu anga wa ko aka pulu e ka malo Asleri ni mo na umafana. Au pa ka mo la wa ho ka po. Kamaro ki ka wekau pa me ka utu pa me aseria to hi ko ofa pa mo to kon talonga ja ho ki ai ko he u ke hatun ta ya pa me aseria ko mo fa na mari he u ke hatun ta pa me Hawaii ko mo fa na mari Patro te tura matatoa e mai moa ha ofa me he tauranga matai tofe fastapu o kamemeha tapa mo vai tu Tonga mai presini kupunpuru foket katoa o opet kama ka kurusutu kotobe me he tauranga matai tofe na ofa mai tamai ako tau toki fingau akin kako fuoloa mai ke nau ofa mo tala monu mai ki hoko e aho whakakolo a koe ni. Koe ki te ki bea e tā runga heu ke haturu tā mei Hawaii li pāanga be e tā mano. Maro apito, o maro ke vai kau ka mai
Heu ke hatu tāpa me Hawaii. Talonga te tau hoko ati ai, koe kosiro tonga e kosiko Tupou, koe kosiko Tuku'aho. Pia kai a koe a pe, pa mo kau wako tutuku, o e rongo te ki. Korea ki whanawa kosiko Tupou, mo uroto mara e taimini. Kau kosiko Tupu e rongo te ki, mo uroto mara e mukumoto e taimini. Tala whakatapu e, ko kore ke ufanga atuai. Ka whakakato atu ai talunga e akololo Tonga, korisko Tupou, pea pehe ki e longo teki ai unga. Kuo whakateki teki ai talunga ko ni ake pangata mano. Kataki e longo teki kotoa, mo ko isi lo Tonga, loto malai. Ko tau whasi lahi pe. Koena! Banga tahamano di malu. Tuku'aho tonga ia bangoe roteki. Tahamano di malu. Kalau tutuku ya, udah kalau kata dia rumah, yang mau kalau Tonga, jadi kita orang mau ni kita kamar ni mah, kalau nak pergi, dia nak pergi nggak ada pakai Houa. Dengar ya dia pakai Houa, kalau nak ya, orang kata dia rumah. Dia kita tahu kue awal cara dia Houa. Logo te ke unga, bea kolo Tonga, ringa iena ke ua mano, toe pe ni mafi. Ala ki e ua reti. Kau toi whanau ko tō pe ua na whanau e kosho Tonga, ala ke ua reti. Toe whai ni mafi. La kwa ke tau ke niti ke mbau ni mafe ki whakakato e katongia e hon. Ka pau e kai ke au te mo te hoka te kamoa. Te tau to I pepa, eh? Toi pe tau foi ni mafe. Pe kakato whatongia. Maro. Maro atu. Mo takai mai ki mui o to whakao sikai tau talunga tāna ki Senituli. Malo. Maro ke longo te ke unga ba mo ya koloro Tonga. Malo.
Pea mo tokanga A mai tunga e tau o mai ki nuku alo ai pani ua ko mea mano, pe o toi ko. peki ni mafe malo. Kula matatoa, o ku te whakautua ke whakahoko atu, ai whakameite ai koristu tuku, ai sia ko mo i aonga. Pea ku whakateki-teki, e ko miti ngā oe, taki mai ai, ai tangata eik paresten, ka koe whaiwhekau si mo te vea. Toko ni ki ai a tu Ameri e whai tu, whine mo tu au whakahoha a koe sekeritari ia. Hasilon funga vai koe ati tā ia. Aki, ai paanga i taha manu. Taimi ta tau pe, peherewa whakarea koe a Dr. Steen. Arisi koe taha whena. Me he mama mo onia, koe lango waka atu, ki e tau taolunga. Koristu tuku, ko e tau, lesi si tā pānga te au, ka tako lava mai moia ki Lotu, ke whai aki a e tau whakapare. Kore atu, ki a wika waka, mo tangina Sting, neongo e ku kiti, ka koe whatongia ke mo lava mai ki Lotu, ke whakahoko e tau taolunga. Whakamore TJ, kai tā i mai whasi. Mālo, taha mano taha awhi kua tuku i Lotu, ai ke a, mālo o bito. Aristipotu, e kia tua meri whātua, mo kau whakatutuku o e whakamarongo Tupou. Ko ne tu ko ni to ia taha o ku whetauorunga. O ana mo to whai mai a ke taptuku roro. Te ia taolunga e Kua o mai e Dr. Steen ai paanga ni mangeau ke lango waka mai ke foi tahawe o tahawe ni mangeau. Mama mo nia o kutope ni mangeau pa ma fika hawa ko wafi. Whakamahaloa ke a Lady Luciane Luani ka mo foi ni mangeau mahalo ko ia. Lewa malanga kau te tawa. Maro pito. Kapau kwa ke te ataha e fie tau olunga e ahon tuwa ke tau tāpun, whae tau tālunga tāpuni. Ke tau olunga tāpuni e ahoni, i whae a he waa tuwa wa skulu, waa tāpun siri waa. Na tōni ngau tāpuni, ai. Ka tūmua ke ui a tai pe whae ngā maare koni, e ngā hi opo kua au tak mai. Taurunga matapuri rahi, pa mo e takoro tonga waro atu.
Tahapanga whanoa. Australia, tamano toluafi. Nukunuku, toluafi tungea pitunoa. Totupa nusira, toluafi wangea wononoa. Kawakatutuka Australia, pangotokoni pambea sifakau teroka atoa, pangani mangea wononoa. Kolikun Salote, pangai wafi. Koliko Tupou, pamwelongoteki, tamano limafi. Tamano limafi tungea watolu. Hawaii, heuke Hawaii, tamano iwanoa. Kawakatutuksia kombui aonga, tamano tupu. Whana wako ni bambe wa tāpun siriwa, ko kina utolu te tau tāpuni, ai tau whambe te ke ahani. Anamni, papo pito, ngatu uri ka taku pasi, papo pito no. Teu. Ai tau olunga, ai apiko tāpun siriwa. Kono teki, o maulau monu o kukei mo uilelei pea lo sin koloa matang. Fuafua pure ako ia apiko tāpun siriwa he tahiwani mafitu. Kono tau hiwa ngofulu mafituen. Pea kune lava mai mo e paanga e tahafi. Koe teki ia o e tau olunga. Koe whase tau olunga e he whanau koe o wawa kulu. Koe whauia, koe whakamanatu, oi hake anga o e lotu i tataka mo Tonga. Malo ka mo mea mai aki ai.
Malo pamalo ki ton buria ko e va da pun siwa ka mai ka vai ako e pamejo e a Olimpia ko e tabunia o tau ngai pamejo ngai o pakon bua tak mai ko Tonga ko Tupou ko kaua ko tuku longo teki tamano ni Mafile'o wa tolu heu ke Hawaii tamano hiwanoa kaua ko tuku e sia ko moi aonga ko tamano to loa Fitungeau Houa ka ko lawa ia tau klopaganga ko famalo atu i ma o fanga marien kai ko lawa e tau ngai whamete ka tau hoko atu mua ki he tau poro kalama ko e rea wha maro e aho maro pito tam ki he awhia e tō mawhi ka mai maloa tapat ki he whakalang lagi taine pataloni o koistuko tapat ki taine Princess Kalauni Princess Sinaitakala ka mai ho e ki whanua korofanga ka mai ka wafusi ko le pamore e hufanga e ngai tala whakatap o tala mua whaki e whatongeane o me whanga marie ke o whae whamaro hange ko e tuatone e polo kalama tahine ko toho mau koloa o kwa ke te mau ilope te mau tari whewhe koloa e ahone mau kore whamore more atu ko kau paisteni ako ia me kau pule ako talangata apu to pena tolu kako ia ako whakafonga ia tu ai begi mau toro mo mau tala ofa he kai pete ke to e fok mai koe o te ngihia ai ap ko tap tulolo ia fata aga isi o me mau whakamari o moni bea e whakatoanga ia ko whai he maraeni. Mahu i ngā hatahai au gai hawi sone. Pea o mahu i ngā moha kakai ke turi fua ki he vi sone ko ia. Ko ke whoto e ahone ngā he makamaire. O e kahau, o e ako, pea mo he whanua. Aku mau tala ofa atu, taine, tu ke mau mui atu. Ke turi e ka venga ko foto o he ko le leia e nase ai ka kai o whanua ka maa foki ai sesi ko tui pe mea mai pe pare mea na ke whampe ke mea hanga tonu ki ai ka ki ai behene ne kau ofisa mo ofa o whakahoko e se kau ke au ke minista ko e whatongia nia he kai lawaia ki kapakauta o mau he siasi. Kaya hafou ki tua, kono tala wha ke ao beke wakaua. Kau tau lot pe mo amanaki, e whai toko nia ngā pi sone.
o foto e hon. Kon ko mai Patrick ia e computer e ua geau. Ka ku tau amana ki tau tolu. Ko programa ko ni o amana ki ke faibe sivi tongani ko tanumagia. Ko kolo e honi. Ko kole atu. Ko i ko suduku. Tō mai e kolo e honi. Ke ia be ano tangata. Rea ia whanua be tangata. Ko haka tuku ai. A kolo ku tō mi whanera. Moha mo e ofo. Oua. Tap tuku lolo e ni. Tau whai ho tau lere taha. E popo ai sesi. Ka maa e tau lotu. Me kau waka tutuku. Ke whatake maa e moa koe ni. Hange koe whakaino hino. Ko whai e hahoni. Tau lotu peo hapai ai whatungiani. Kai kaha ku tō tamaki. Nai ahona e whatu e visone tupo ono. Ke ngahi e riri ke ukofi. Maui ai korisko tupou. O koko mai maasi tau ka hao. Ai tāpua ki he korisko kun Salote. Mo e whakahako whatongia ke whai ot muri. Tau amana kia. Kako ako maaruanga tupou. Ko mau ho tau whara. E ahon ko tala ho tau kawenga. Ko kore atu ki oma whai maari e. I mau turi fuha. It's an honor to have you with us, Mr. Patrick Wallace. We don't remember when was the last time a white man danced in this field. Thank you for sharing your wisdom today and also the announcements of future cooperation and partnership between your schools and Tupou high schools. We look forward and we ask the good Lord bless you as you return to your work and also to your loved ones. And we will see you. I promise you, we will see you next year. Thank you very much, sir. Also with us, I would just like to acknowledge the auditors, the conference auditors from Melbourne, Australia, Mr. Joel Hernandez, Claire, and your team. You have done well. You finished your duty as of yesterday. You have given a report, for the conference. But unfortunately, they are leaving also on Monday, so you won't be here to enjoy the gathering of next week. Likewise, Maro Abito, and we wish you well. And I promise you, I'll see you again next year before our conference. Pamao Abito ngahi kup whikawa kup tau hen. Tau te kau whonga me he potunga ea koe pureanga. Maro mo whitagnima whai. Ta mo ngahi a koa ngai sesi. Ta mai ngahi whrau whai me muri. Ta mai ngahi koloa. Pe tau ngahi a koa ngā o tau kau heni. Koe whatutu en ta hine ke ta hoko atwai. Pe tau ka hau, e lotu i ta wono taha i Australia. Ta wono wa, kau koe sutu mo wharamai. E lotu e ta wono wa i New Zealand. Ono toru i Hawaii. Ono wha ki Amerika. Patatok fok mai ono nima mai. Ki Tonga. Kore atu hata imta hene. Anga pe ke whae whakau koe ni. Ke ta mui whrawat. Ke ta o whae whatongi alotu e tau aho. Koe nuko ta e taimi whrau mo se au ka mea e sipinga. Whakai eipe ho whanonga ka ta lawat mua. Ke kau koi sutoko ke tai tari ke tau tō. Taimi whrau mo se au ka mea. Tō whia kurea ka moa ke tuku mo whakaloro a horo. He ngahi mea e siasi ka mo whai pe. Tuku e whare e au tai mahino ia.
Mo me ange ki toroa, o ai e ki iwa mano ai. Ta mo mai mo tungi e ahoni mo ki taha mano ke fe ha mo whakamore more. Mo kadak, loka e matapaan na hao e ngokura ko ni ki toa. Ko tungi be toki hao kore moa ke mo ataha mi he maraeni. Ko tau hua e a tungi, ka maa e Kristonga. Ko maro atu. Whai ka pakau e ako ia whanuani, ko hiko tau whikau aki. Ko whai be whangi whatongi au e siasi. Ako mea hena, tama binis. Ka mui mai e ako tutuku ia te koe. Kau e kātoanga fia koe ni. Ako whafunga e te mau whamaro. Tara manuat. Ki ngāo ko tau pe whai mi whungawaka e Kristonga ap ko mana mui. Ka maa ngāi mai moa kehe. O kau kia ia e whituna. Te kia au e wā mano e longo teki. Kataki no te kahire ni bea whakakato mai. O mo ua mano. Kai, he kai te mo asu mai ke tau kōt whereni si. E oi ke kahau. Hora whakakatoa. Hako istu. Mo tu mai mo. Whamore more. Tuka taina pinsesi ke mau mui atuai. Ke Lotu ia to tau aho ke ariki modol. Pai ai mai ha tau tapu aki. Pako tui e whakakoloa ia ki he te kahau. Tau pe wha, to tau whok mai, o whai e mea ko tau pe ku Lotu ki a Pilolevu. Ki taimbe au tau kore, pako tui te tau whia maari ai. O wha tau pit, singai mātua makau tau whanau, upo mai te ki a kone. Pure ako kau mai, kau whai ako, pai sari kau mai ako tutuku. Kumo whake hao ne panga e hiwa mano ua se tolunga au whata. Hiwa mano ua. Pure at mua ke whakarawa e mea ke ngāri whakawhia e. Taha kiro, o kuha arongo teki. Hau pe tala au whake tohi ka e toki. Kako hanga e tau whia tahine, ko hanga e whia e masiwa. Ko mau ngutu tamburea ke feitu ona. E kai ke mau ilo, mau ngataanga, korwhanga. Mau hura atu he eiko Sisu Christ. Tau ke amanak beo e ako ngani, te tau kātikina no ngahe whengataa. Iai beha ki kau misai ahene. E pani he otua, ke whai hono whinangalo. Peko haa e whinangalo i otua, ki haka wako, e ako marong ko Tupou. Ko ia be, ko tau tofa ka ngā be. Ka tofa rahe ngahe ina si, ki ngahe ako angararahi, mō mahu i ngange, toe mai be ha momo me te pire a eki. E mākona i be kau witou, mo e kau ngāwe e ako marong ko Tupou. E kai ko ha momo u tonoa, ko e momo u tō, me ha misaya. Maui via e kau misa ia, maui via e ako ngani. Pete tau whakamanak lelei, kia ka hau lelei.